Idemo u selo Vlaški Do, u kome oko 1000 stanovnika vrednim rukama obrađuju svoja imanja i svoje livade i uzgajaju hiljade i hiljade grla. Pored dobrih domaćina i vrednih domaćica, selo je poznato i po univerzitetskom profesoru, dobrotvoru i humanitarcu, Radmili Milentijević. Stigli smo u selo Vlaški Do, gdje će nas kao domaćin dočekati Ivan Matejić, prosvetni radnik, i ispričati nam o najznačajnijim i najinteresantnijim stvarima vezanim za selo. Ivane, recite nam nešto o Vlaškom Dolu. O Vlaškom Dolu možemo reći dosta toga. Inače, Vlaški Do je selo koje je nastalo izdvajanjem, odnosno odvajanjem od sela Azanje, kad je Azanja 1965. godine prestala da postoji kao opština. Selo Vlaški Do je jedna od prvih mesnih zajednica na teritoriji naše opštine, koja je nastala 1962. godine. Inače, selo je bilo zaseok sela Azanje i to neko prvo naseljavanje Azanjaca na ovaj deo, da kažem, Vlaškog Dola je bilo negdje oko 1882. 3. godine, kada su među prvim familijama iz Azanje došli Arsenijevići, Tanaskovići, Pavići, zatim svi ostali. Inače, sve porodice vode poreklo iz Azanje, jedina porodica Pantić je došla iz Sepaca. Inače, sam naziv sela postoji već dugo. Postoji jedna, ajde da kažem, legenda, stari su to stalno prepričavali, da je ime sela potiče od toga što su nekada davno doterivali stoku na žir ljudi iz Vlaškog kraja. Inače, iznad sela postoji šuma koja se zove Azanska alija i u tu šumu su Vlasi doterivali stoku na žir i, da kažem, naši Azanci kada su dolazili ovdje na svoje njive, na svoje, da kažem, takozvana trla, kako su oni tako nazivali, stalno su vikali idemo kod Vlaha u Do i eto, tako nekako i nastalo ime sela Vlaški Do. Jel postoje još ta trla? Ili makar neka od tih trla? Pa to sad više, ajde da kažem, i nema. Ti neki naši stari koji su se sad iseljavali sa svojih nekadašnjih imanja tu negdje u centar sela, onda su to ostalo kao idu tamo i nazivaju gajevi i tako dalje. Tih trla, eto da kažem, nema. Čime se danas Vlaškodolci bave? Pa Vlaškodolci se najviše bave poljoprivredom. Kažem, dosta je zastupljeno stočarstvo, dosta ljudi gaji krave, svinje, u posljednje vreme dosta i voćara, da kažem, dosta je voće zasađeno u selu, šljive, a po najviše, da kažem, višenja ima. Eto, to je. Mi smo pročitali da ovdje postoji jedno jezero. Tako je. Ovdje postoji jedna, da kažem, veštačka akumulacija koja je nastala još i kada je, ajde da kažem, i ta prva mesna zajednica, još 1962. godine, pregrađivanjem potoka, potoka Mezul, pošto nedaleko odavde postoji taj jedan deo sela koji se zove Mezul. Pa to je nekad bila, Mezulana je bila turska pošta. Znači, za vreme Turaka tu su Turci odmarali svoje konje, preuzimali poštu i tako dalje. I eto, taj kraj se zbog toga i zove Mezul, odnosno ta turska Mezulana koja je u to vreme bila. Kasnije ćemo nastaviti priču o jezeru, pošto ste vi naš danas domaćin i nas tamo vodite. Vi ste prosvetni radnik. Tako je.
ovdje postoji škola, je li tako? Tako je, ovdje u Vlaškom Dolu postoji škola, ta stara školska zgrada je postojala još od 1908. godine. Međutim, kasnije je napravljena nova školska zgrada, inače škola je istureno odeljenje osnovne škole Radomir Lazić u Azanji do 4. razreda. Kažite nam još o poznatim Vlaškodolcima koji danas žive i rade i koji su u prošlosti živeli i radili. Pa, da kažem, jedan, ajde da kažem, najpoznatiji Vlaškodolac ili Vlaškodolka je profesor dr. Radmila Milentijević, koja je, kako ona to kaže, Vlaškodolska azanjika, kako bi ona to volila. Jer u to vreme kad se ona rodila, Vlaški Do kao selo nije postojalo, tako bio je zaseok sela Azanje. Tako da je ona jedna od najpoznatijih. Skorije sam čuo eto, da je postojao čak jedan pilot koji je rodom od Nikodijevića, koji je poginuo u Prvom svjetskom ratu u odbrani Beograda. Tako da postoji još tu, eto da kažemo, imamo dosta lekara, prosvetnih radnika, pravnika i tako dalje i tako dalje. Da li ima još neki profesor na univerzitetu ili... Ako imamo profesora doktora Gorana Anđelkovića, koji je profesor na univerzitetu u Beogradu, na Geografskom fakultetu. Mi se nalazimo sada u porti crkve. Kome je posvećena crkva? Crkva je posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu, inače izgrađena je negde krajem prošloga veka. 2000. godine je crkva osveštana i počela da radi. Tako da, eto, već nekih 20 godina već postoji. Inače smo mi ranije išli u crkvu u Azanju, to nam je bila. To je zadužbina profesora Radmila Milentijevića. Da, ovo je zadužbina ne samo njena, ovdje je dosta Vlaškodolaca učestvovalo u izgradnji crkve, tako da mogu da slobodno da kažem da je svako od meštana dao svoj neki, ajde da kažem, prilog, da li je dao novac, da li je nekad spremio ručak, da li je dao neku, ajde da kažem, slobodno mogu reći, nadnicu da radi izgradnje crkve, tako da svako ima, ajde da kažem, po neki doprinos. Ljubavlju meštana i radom i pomoći ljudi sa strane nastavljava bogomolje. Tako je, tako je. Hvala vam, Ivane, sad idemo u pčelinjak, je li tako? Tako je, sad ćemo da obiđemo malo pčelinjak, pa ćemo da obiđemo malo voća i tako. Ajde, idemo. Vlaški Do je selo i sa najviše košnica po glavi stanovnika u Šumadiji. Nikolija Matejić nam je zajedno sa ocem pokazala pčelinjak u kome se ona uči pčelarstvu. Znamo da pčelarstvo u Srbiji datira još od vremena Svetog Save. Od kada pčelarstvo datira u Vlaškom Dolu? U Vlaškom Dolu pčelarstvo se bavili ljudi još početkom prošlog veka. Bilo je u selu ljudi koji su imali i po 100 košnica i med su držali u drvenim kacama. Posle je ta tradicija nastavljena, tako da sada u Vlaškom Dolu ima dosta pčelara, preko 20 i nešto domaćinstva drže pčele. U selu postoji u stvari ima već preko 1200 košnica i u odnosu na prosek u Srbiji sve ja uvek kažem da je Vlaški Do posle Kamenova selo pčelara. A znamo da u Kamenovu postoji spomenik pčeli, tako da i ovdje treba jedan spomenik. Radit ćemo na tome, to sam ja odavno razmišljao, tako da ćemo i mi možda to jednom napraviti. Znači, Vlaški Do ima oko 900 stanovnika, ima od 1200 do 1400 košnica, tako da je to izvanredan prosek. Dosta ljudi se ovdje bavi pčelarstvom. Seleći smo pčelari, većina, mahom, malo ljudi drži samo ovako po manji broj košnica da imaju za domaćinstvo. Mahom smo, što kaže, seleći pčelari. A gdje se sve sele pčele tokom godine? Pa pčele se sele otprilike, mi selimo na 5 paša. Neke godine na 3-4, ali mahom 5. Prva paša je uljana repica, koja ide početkom aprila, 10. aprila, onda bagremova paša ovdje na 145 metara visine gdje smo sada, onda druga bagremova paša koja je na obroncima Homolja ili na obroncima planine Rudnik. Tu ide se na drugi bagrem koji je na 400-500 metara visine i hvatamo drugi. Posle toga je Lipa na Fruškoj gori i posle toga Suncokret u Banatu. Kada slušamo to od vas, vidimo da je to jedan veliki posao.
i da se puno... To je težak i mukotrpan posao, ali znači da bi to radili mora prvo da volimo pčelarstvo i da volimo pčele, da imamo ljubav prema njima, jer one su, što kaže, veliki oprašivači i hrana na celoj zemljoj kugli zavisi od oprašivanja pčela. Tako, još jedan što je rekao da bi, kad bi nestale pčele za 10 godina bi ljudi postali gladni. Od kada se vi bavite pčelarstvom? Ja se bavim, evo sad će za koji mesec puni 40 godina pčelarstva i ulazim u 5. deceniju. Počeo sam ovde uz našu dvojicu lokalnih pčelara, zavoleo sam to i ja sada drugima pomažem ovde mlađima. Moji, kojima sam bio mentor, već imaju, koje ovde, koje po Palanci i Grčcu imaju već skoro 1500 košnica. To je važno da učenici nadmaše svog učitelja. To je, ima koji su već prešli moj broj, ja idem starim godinama, ne mogu više da širim. Sa svim je ovo dovoljno i ovo je veliki posao, ali uz pomoć porodice, da vam kažem, nema naprednog pčelarstva i uspeha u pčelarstvu bez pomoći porodice. Videli smo malo pre vaš sin i unuka vam pomažu, zapravo i oni rade. Sin se bavi isto, svi imamo i svi volimo pčele. Oni su od malih nogu, što kaže, počeli sa mnom da rade na pčelinjacima, tako da su to zavoleli. Sad su već, što kaže, vrsni pčelari koji su stvarno, što kaže, sve znaju o pčelama i mogu da obave i se obe bez mene i sve. Kažete da ste 40 godina u pčelarstvu, vi sigurno pamtite i neke teške dane i dobre dane. Šta je vas privuklo da se bavite pčelarstvom? Pa prvo me je privuklo, kad sam počinio baš, neki sam med kupio, rodilo se prvo dete, to je Ivan, i ja uzem med, rekao, ma čekaj, ima ovde par pčelara, rekao, zašto ja ne bi to počeo, to me privuklo, znači zdrava hrana, prirodna hrana. Šta kažu, pčela ne ujeda, ona ubada. Ona ubada, da. Je li zdrav njen ubod? Nažalost, pčela kad ubode, žao kad se i čupa i ona ugine. Je li zdrav njen ubod? Kako ne, njen ubod leči dosta bolesti, čak i ljude koji imaju multisklerozu, ona isto pomaže jer pčelinji otrov je izuzetno lekovit, koristi se u farmaceutskoj industriji, koristi se za izradu raznih krema protiv bolova, protiv bora i tako da ima veliku primjenu. Pored meda, šta još skupljate na pčelinje? Pored meda mi smo počeli, evo sad je ovo 5. sezona, skupljamo pčelinji otrov, koji još po našim zakonima nije uvršćen, tako da ne može da ga direktno izvozimo i prodajemo. Međutim, dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije koje otkupljuju to iz Slovenije i drugih i taj otrov prodamo, znači koji skupimo ovde, jer to je izuzetno skup proizvod. Na svetskom tržištu je to i do 50 do 70 eura gram jedan. Vi puno predajete da skupovima pčelara, dugogodišnji ste pčela, imate veliko iskustvo i znanje. Kakva je pozicija pčelarstva u Srbiji danas i da li se mladi interesuju za ovu granu poljoprivrede? Pa, ima tu dve stvari. Pre jedno 5-6 godina počela je masovno mladi ljudi da se bave pčelarstvom. Međutim, već zadnjih nekoliko godina baš to ne ide kako treba. Zbog klimatskih promjena, zbog raznih otrova, pesticida koji se koriste u poljoprivredi, nema baš mnogo uspeha u pčelarstvu. Tako da mladi ljudi bi htjeli, ali misle da može svake godine. Ne može svake godine da bude dosta meda, jer je situacija takva, zbog klimatskih promjena i svega, tako da ljudi se interesuju. Ja držim predavanja mladim ljudima po Srbiji, tako da, ali ipak kreće napred to, sve više i više mladih ljudi kreće to, neko odustane ko nema tu ni snage ni volje i ljubavi prema tome, prema pčelama, tako da ipak ja mislim da srpsko pčelarstvo ima budućnost. Napravili smo naš pogon za otkup meda, da neće da bude monopola više otkupljivača, da će cene biti malo bolje, tako da se nadamo nekoj boljoj budućnosti u srpskom pčelarstvu. Može li država da pomogne malo u... Država pomaže, možemo stvarno da kažemo da pomaže. 800 dinara po društvu za ove godine su subvencije. Plus
oprema, sva oprema koja se kupuje 45% subvencije država. Znači, potencijal postoji, mogućnosti postoje, samo je potrebna radna snaga i znanje. Radna snaga i treba znači malo i edukacije. Da bi bili dobar pčelar morate da posjećujete predavanje, da dosta čitate, da učite. Znači ne samo da ajde hoću držim pčele i pčele donose med, ja sedim, one rade, to nije baš tako. Mora tu dosta se radi, da se edukuje. Ja, iako imam toliko iskustva, ja posjećujem sva predavanja, idem i po Evropi, po svetu, na kongrese, Apimondije i svašta, tako da uvijek može nešto da se čuje novo, iako imate debelog iskustva, uvijek ima nekih novina. Omane neka godina, ne iđe neka godina koja sve to poklopi, tako da bi preporučio mladim ljudima da se bave pčelarstvom, pčelarstvo je zdravo, ubod pčele je zdrav, vazduh iz košnice koji izlazi je zdrav, tako evo, bocnu me jedna. Danas na selu jedno domaćinstvo, ukoliko nema sa kim i kako, onda uzalud hektari i površine pod zasadom. U Šljiviku sa Dobricom Milosavljevićem pričali smo o problemima i perspektivi poljoprivredne proizvodnje. Dobrica, nalazimo se u vašem šljivaru. Koliko dugo godina se vi bavite voćarstvom? Pa nekih 20 godina, možda malo više. Ali aktivno 20 godina. Zašto ste se odlučili za ovu granu proizvodnje? Pa dobro, nije konkretno voćarstvo. To je, naša porodica se bavi mešovitom proizvodnjom. Hoću da kažem, znači i voćarstvo, stočarstvo je prisutno, ratarstvo, tako da svaštarimo, tako reći. Znači nismo se opredelili za jednu granu i svi znamo, sticajem okolnosti, recimo ako, šta ja znam, suše bude, ne uspe šljiva, rodit će višnja ili žito, pa kukuruz ili lucerka, pa kravi, da ne nabrajam sad sve. Kažete porodica, svi ste uključeni u rad. Pa jeste. Koliko je to važno? Pa jeste. Danas na selu, recimo, jedno domaćinstvo, ako nema s kom i sa čim da radi, džaba mu i hektari i voćnjaci. Koliko imate šljive trenutno? Šljive ima trenutno ove na rodu hektari 40 arej, mladog zasada ima hektar, višnje ima oko 4 hektara i tako. Znači imate negde oko 5-6 hektara voća. Kako postižete sve to? Pa mehanizacija je bez mehanizacije ne bi moglo to da se stigne, vidite sami kako je to uređeno i ošišano, isfrizirano, sređeno je sve što ima pod voćem je tako uređeno. Pominjete mehanizaciju, šta je ovdje što se nalazi oko ove šljive? To je neki berač? To smo sami izmislili platformu i oni ručni, odnosno trimeri, tresači, da bi ubrzali branje, naravno smanjili bi trošak rashoda. To je ono sad kaže, isplati se to ako bi smanjili troškove. Sad znači mehanizacija, da bi smanjili, ta mehanizacija smanji troškove i onda, hajde kao, ostane neki dinar te zarade i tako da sklopimo. Vi ste rekli jednu fantastičnu rečenicu, kad bi se stavili na papir, ne isplati se. A ako ne stavite na papir, isplati se. Ajmo sad da čujemo kako to. Šta ta znači, ta poslovi? To je narodna mudrost. Naravno. To su se i doktori. Ja sam profesor u Luki Rado i to pričao kad je bilo znanje manje. I on je s nekim doktorima kad je imao seminar, sastanak i pričao im tu moju izreku. Ako računam, nema računa. Ako ne računam sve imam računa. Oni su se ljudi čudili koja sad to matematika. To je ta matematika što svaštarimo. Ako nisam dobio na šljivi, podopreće višnja, ako ne, onda krave, mleko, tele, pšenica i tako da ne naplaćujemo svoju radnu snagu, hoću da kažem svoje dnevnice. Radi se od jutra do mraka, mehanizacija uključena i na kraju kad se to sabere sve, ima neka crkavica, nešto, može se živi solidno. Višnje su prošle, kakav je bio rod ove godine?
Za rod sam prezadovoljan, a sa cenom sam očajan. A šljiva, šta očekujete od šljive? Šljiva i ona, vidite, rodila je, ekstra rodila, opet će da bude isto ko sa višnjom. Sa rodom sam prezadovoljan, sa cenom nisam. Sutra počinjemo berbu, evo vidite, spremno to za berbu, pogođena je cena od 20 dinara, a hladnjače prodaje kočice od ove šljive po 12 dinara. To je to ono ako računamo i ne računamo. Što znači da ćete na nekoj drugoj grani kojom se bavite da tražite poravnanje. Pa gledamo nešto šta će da poklopi jedno drugo i tako to ide svake godine. Ko čini sve vašu porodicu? Koja je uključena u rad? Ja, žena, sin, snajka i 2 unučeta. Jesu vredni? Dobro, oni Pomažu? deca su kao deca, još su mali. Tek će oni da budu, bili bi sad oni tu pa bi berkali šljive i ono, kod babe druge su na ručak. Ali uključeni smo svi tako po potrebi, imamo te dodatne radnike i platimo neku dnevnicu da bi se to uradilo. Hoće li od šljive nastati malo džema i rakije? Na prvo mjesto rakija. Kaže, pravi domaćin je onaj koji odvoji više za rakiju nego za džem. Zato smo i sadili ovu sortu šljive koja je baš namenski za rakiju, čačanska rodna. Ona je više namenska, ali je za rakiju na prvo mjesto od svih tih čačanskih sorti. Tako da bit će rakije, kompota, džema i bit će i za prodaju neki dinar da poklopimo te troškove nadnice, da platimo i to. Kažete sutra počinje berba, koliko dugo dana će to da traje? Pa par dana. Par dana gledat ćemo, jer već ona, ovo sunce sad ju doprinosi, mada ima i vlage dosta, ali jaka temperatura i ona brzo zri sad. Ali za par dana će da završi. Lepo je uređen vaš voćnjak, sve je to sređeno i lepo je vidjeti u srcu Srbije, u Šumadiji, jedan ovako po modernim evropskim standardima sređen šljivar, voćnjak i svaka čast na tome. Mora tako i da se radi ako će da imamo prinose, kvalitet i sve ostalo. Hvala vam na gostoprimstvu. Hvala i vama. Stočni fond je smanjen jer su uslovi rada teški. Porodica Arsenjević ispričala nam je kako oni uspevaju da opstanu u proizvodnji mleka. Slavoljube, od kad se bavite uzgojem krava? Od mojih 12-13 godina. A farma? Farma je počela malo veća farma od 2003. godine. A pre toga? A pre toga se imao nešto malo, 2-3 komada i tako. Sitnije malo, sad smo malo prešli, malo više. I tako. Šta je presudilo da krenete na veći broj krava? Pa mora, vreme govori da mora da sve više imate da bi malo više novca moglo da tu da se ostane ili da se zaradi, šta ja znam. Ljiljana, kako ste se vi uključili u priču? Pa uključila sam se postepeno, jer suprug je svojevremeno radio prevoz mleka, bio po terenu, ja sam tu sa decom i eto tako, inače sam po struci poljoprivredni tehničar i s obzirom da sam malo u tim vodama, onda volim malo to da istražujem, da ispitujem, čime da hranim, kako. I eto, tako sam se uključila. Pominjete struku, koliko je to važno za ozbiljno bavljenje nečim? U ovom slučaju... Pa ja mislim da je prilično važno u svakom segmentu, jer s obzirom da kad čujete neke informacije, ono prosto običan čovek teško može da to sažvaće i da prerazume šta mu se kaže. A kad onaj ko je u struci, on to malo bolje protumači, malo više se posveti tome i eto, tako očekujemo neki napredak. Sin nam je isto završio veterinu u Svilajncu. Imamo 3, 2 ćerke i sina. Jesu venčani, iskudzati, Nije, ćerka jedna nije radi u Beogradu, farmaceut je, druga se sprema za Nemačku, nisu ni udate ni jedna ni druga. Ova starija ima 30 godina, mlađa ima 28, sin 23.
Ali bit će i toga. Na putu je, da. Sjajno. Očekujemo. Slavoljube, koliko imate krava? Pa imamo sada 12-13 krava i imamo stelnih 15 junica tamo koje su puštene u ispustu i imamo oko 5-6 teladi. Koja je rasa mahom zastupljena? Pa više Holšten, Zbog mleka? bov mleka, najviše bov mleka. Koja se rasa pokazala najboljom mimo Holštajna? Ste li Pa uzgajali? simentalka, ali simentalka malo manje mleka ima, mi smo prešli na Holštene zbog mleka. Eto. Jel ste uspevali da uskladite obaveze domaćice, poljoprivrednog tehničara i cele farme? Pa, vrlo teško, ali uz pomoć dece i dobre organizacije nekako uspevamo, postižemo. Ovdje smo čuli u Vlaškom Dolu, zaključili smo da je za svaki posao potrebno porodično zalaganje, da se porodica uključi u celokupnu priču i puno radnih ruku. Slavoljube, koji deo godine je najteži vezan za pripremu hrane i za sređivanje farme? Pa, letnji deo, najteži. Sad u ovim toplim, vrelim danima ima najviše posla. I tako. Jeste pripremili hranu za jesen? Pa, boga mi, jesmo, 70% jesmo. Kako kreće silaža? Pa, za jedno mesec dana će krene silaža, siliranje. Ove godine će biti dobar kukuruz, kako obećava, pa će da vidimo. Ljiljana, jeste li vi pokušavali da proizvodite sir i da od sira prihodujete za kuću ili ste se... Pa, bazirali na s obzirom da sam jedina, vrlo teško mi je to. Kad počinje vaš radni dan? Pa, oko 6:30 ujutru, pa uveče do 10:30. Dok se posao ne završi. Pa, naravno. Da li biste vas dvoje, evo sad da nekome preporučili, recimo mlađim bračnim parovima da krenu vašim putem i da se bave stočarstvom u Srbiji? Ja bi preporučila. Vi biste preporučili. Ja isto preporučujem. Prvo je svoj na svome, sam sebi organizuje posao, sam sebi organizuje život, zarade kako se snađe, tako i ima. Zašto da ne? Ali svuda je teško. Kao i svuda, ako odeš u firmu da radiš isto, moraš da radiš 8 sati tamo za mašine, da stojiš ceo dan. A ovdje si svoj na svoje, pa sad ne može se žaliti umizna ništa. To je što je. Viktorija Kovančić na raspustu u Nedangubi. Čita lektiru, pomaže roditeljima i vredno vežba etno pevanje. Sviće novi dan, Gračanica sva u sjaju, dočekuje Vidovdan. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša. Srbadija kliče cela, ne damo te Kosovo, to je naše uvek bilo, od starina ostalo. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša. Sve delije od Srbije, svako srce ponosno voli, ljubi zemlju svoju, gazi mestan Kosovo. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša.
Na 10 kilometara od Palanki, na samo sat vremena od Beograda, smeštena na brdu sa bajkovitim pogledom na Šumadiju, ušuškala se vinarija Despotika. Naši domaćini upoznali su nas sa načinom proizvodnje vina, prirodnim i turističkim potencijalima. Vlasnik vinarije Veselin Despotović, zaljubljenik u poeziju i istoriju, istakao je ljubav kao osnovnu komponentu u poslu kojim se bavi. Gospodine Maričiću, nalazimo se u zasadu vinarije Despotika. Kažite nam zašto na ovakav način izgleda grožđe i u koja je ovo sorta? Nalazimo se u zasadu Prokupca. Prokupac je stara autohtona sorta iz naših krajeva, a ovo je stari uzgojni oblik, župski oblik. Prokupac voli da bude što bliže zemlji, da ga i zemlja dodatno greje pored sunca i zato smo se opredelili za taj uzgojni oblik. Kako se desilo da baš izaberete Vlaški Do kao prostor za uzgoj vina? Ova lokacija se zove Straževica, a iznad nas je brdo Lozovik. Znači ne selo Lozovik, nego brdo Lozovik. Po lozi je verovatno dobilo ime. Padina je jugozapadne orijentacije, a imamo u selu Golobok na južnoj orijentaciji i u selu Unčari isto na južnoj orijentaciji. Tako da smo se ovde opredelili jer je negde, nije baš između, ali je otprilike između te dve lokacije. Tako da sa te dve lokacije donosimo grožđe ovde i tu ga prerađujemo. Dolaze stranci ovde u vašu vinariju. Kakvi su njihovi utisci? Naravno, sad nas je malo poremetila ova situacija, ali do pandemije dolazili su praktično sa svih kontinenta gosti i oduševljeni su, nisu verovali da u Srbiji i u Šumadiji može da se nađe ovakav kvalitet vina i ovakve vinarije. Jesu li imali priliku i oni malo da se uključe u rad i da pomognu kao gosti, iako su došli da se odmore, ali da kroz neki rad daju i neki fizički napor da bi na taj način svoj odmor učinili aktivnim? Pa mi praktikujemo da organizujemo berbu za goste i prijatelje vinarije, tako da su i tada i gosti iz inostranstva imali prilike da malo i fizički potpomognu stvaranju naših. Gospodine Despotoviću, šta znači reč despotika? Reč despotika je nastala od našeg porodičnog prezimena Despotović i onda smo inspirisani time odlučili da vinariju nazovemo po tome, naravno. A inače u srpskoj tradiciji titula despota je prva do carske titule još od vizantijskog doba, tako da su ugledni velikaši nosili tu titulu. Poslednji srpski despot je, ili jedan od najpoznatijih srpskih despota je bio despot Stefan Lazarević, koji je nedaleko odavde stolova u Beogradu, a ovde u ovim prostorima Smederevske Palanke imao svoju letnju rezidenciju gde je lovio, gde je provodio vreme i onda smo mi, eto, kao jedan omaž i njemu i našoj familiji odlučili da naziv vinarije bude Despotika. Od kada postoji vinarija? Vinarija postoji od 2011. godine, tačnije 2011. je bila prva prerada. Mi smo pripreme za vinariju krenuli značajno ranije, jer prva prerada je nešto što je kruna tog svog rada koji prethodi tome, a prvu zemlju smo kupili 2006. godine, zatim sadili vinograde, pripremali se za tu preradu i onda 2011. eto ta prva zvanična prerada obavljena, tako da sledeće godine slavimo mali jubilej 10 godina, što nije malo, ali nije ni mnogo. Iskreno, u vinskoj priči 10 godina je jedan trenutak, to je jedna dugoročna investicija i dugoročan proces koji treba na kraju da uzvrati i da donese neko zadovoljstvo i neku satisfakciju, ali je, boga mi, prilično mukotrpno, zahtevno i treba ljudi da budu spremni na to. Pomenuli ste da 10 godina nije puno za vino. Ovdje imamo brojne eksponate. Zašto ste se odlučili da napravite muzej?
Pa, Srbija je tradicionalno vinska zemlja. Srbija ima vekovnu, hiljadugodišnju tradiciju proizvodnje grožđa, odnosno prerade grožđa i proizvodnje vina i to je nešto što je u našim genima. Tek kasnije, istorijski gledano kasnije sa dolaskom Turaka i sticajem raznih drugih istorijskih okolnosti je došla rakija do izražaja, pa kasnije u moderno doba pivo i tako redom. Tako da Srbija ima tu privilegiju da zaista može da bude značajan proizvođač i konzument i vina, i rakije, i piva i drugih naših pića, ali vino je nešto što je od iskona prisutno u našem narodu i čime se ljudi bave vekovima. Mi smo hteli da domaćim, a pogotovo stranim turistima, približimo malo tu tradiciju i tu istoriju. Ja sam ljubitelj tih starih predmeta koji se ovde nalaze oko nas. Godinama, decenijama to skupljam, nešto dobijem na poklon, nešto kupim, nešto preko interneta nabavim, tako da su razni načini kako dolazimo do toga, a ovde smo pokušali da ih saberemo i da ih izložimo. Ovo je jedan, kako da kažem, živ, mnogo je reći muzej, ja to volim da kažem, pretenciozno, ja volim da kažem da je to jedna izložba, jedna postavka gde mi pokušavamo da ljudima pokažemo kako se nekad proizvodilo vino, kako se obrađivao vinograd, kako se proizvodila burad, odnosno bačve i da onda to približimo mladim generacijama koje zaista budu iznenađene i ne znaju mnogo o tome, nažalost. Tradicija je važna, na tradiciji se sve zasniva, tradicija je inspiracija i temelj svega ovoga, ali mi moramo da pratimo moderne tehnologije, moderne načine proizvodnje, tako da se današnja proizvodnja vina ne može zamisliti bez moderne opreme, bez moderne tehnologije. To je nešto što je neizbežno ukoliko hoćemo da pratimo nivo kvaliteta, ako hoćemo da pratimo svetske trendove. Jednostavno, neki proces nastanka vina mora da trpi unapređenja. Ne da trpi, jednostavno to je nešto što je neizbežno u svakoj proizvodnji, pa tako i u proizvodnji vina. Jednostavno, kad onako iskustvo naše, kad na kraju apsolvirate kao nova vinarija sve ono što se tiče opreme, što se tiče enologije, što se tiče tehnologa i tako dalje, prava stvar koja pravi razliku je u suštini vinograd. Zato ja uvek kolegama koji sada kreću sa vinarijama i sa vinogradima sugerišem da obrate pažnju posebno na vinograd. To je nešto što na kraju, kad se svi uslovi zadovolje i ispune, jedino može da napravi ozbiljnu razliku. Znači, gde se nalazi vinograd, kakvo je zemljište, koja je sorta posađena, to je nešto što može da napravi razliku, jer kad izvučete maksimum iz vinograda, onda je bitan taj teroar, kako se to kaže, i neki lični pečat koji to podneblje daje vinu, a koje direktno zavisi od onoga što dobijemo iz vinograda i tu se ne može mnogo učiniti ako nije kako treba urađeno u startu. Zato ne treba žuriti, ne treba brzati, sa vinogradima treba biti pažljiv, treba birati lokacije, treba naći odgovarajuće sorte koje zadovoljavaju ili prilagođene su tim uslovima, a onda ovo na kraju je dobrim delom tehnika. Da li je tajna koliko se ovde nalazi vina? Nije tajna. Naša vinarija je dimenzionisana na nekih 200.000 litara ukupne količine za preradu. Sad smo trenutno na jednoj polovini tog kapaciteta, znači rastemo iz godine i godinu kako tržište dozvoljava i kako prilike nalažu, kako vinogradi stižu na rod i kako se mi pozicioniramo kao proizvođač, tako rastu i naše količine. Nećemo da prerastemo to, da odemo u neku industriju, jer milionski tiraži su već industrija. Ovo je neka gornja granica po našoj proceni da možemo da imamo kontrolu nad procesom, da možemo da zadržimo taj imidž male vinarije, a da zadovoljimo kvalitet i da imamo dovoljnu količinu za tržište, obzirom da potrošnja vina u Srbiji raste, na našu veliku radost. Naravno, stižu i druge vinarije i drugi proizvođači, ali sve kolege i konkurencija su dobro došli, jer to samo nas gura da budemo bolji, da budemo uspešniji nego što smo bili prethodne godine i to tako ide. Da li uspevate da ispratite proces od
proizvodnje do kupca. Apsolutno. U tom smislu je vrlo bitno da se svaka karika u tom lancu drži pod kontrolom. Inače, ako neka kockica u tom mozaiku nedostaje, onda to nije kompletna priča. Jako je važna, naravno, proizvodnja grožđa, važna je prerada, odnosno proizvodnja vina, važan je marketing, važan je komercijala, važan je kontroling da se to sve drži pod nekom kontrolom u finansijskom smislu, važno je planiranje, važno je brendiranje, sve su to kockice koje su neizbežne u celoj toj priči. Ja često volim da kažem da sam ja samo kapiten tog tima, jer imamo i tehnologa, i podrumara, i marketing menadžera, i komercijaliste, i sve to je sve vinogradara, zaštitara, sve je to neophodno da bi krajnji rezultat bio kako treba. Inače je proizvodnja vina karakteristična upravo po tome što se sastoji iz velikog broja koraka za koji svaki od njih mora da bude kvalitetno i dobro urađen. Inače, ako se ne iskontroliše, lako se izgubi krajnji efekat i krajnji rezultat i onda kao malo propustiš u vinogradu, malo propustiš u preradi, malo u nekom odležavanju i na kraju cela priča ode za stepenicu niže, što sigurno nikom nije interes. Rekao bih da kod vas vri kao u košnici. Dobro. Predivan pogled se pruža sa vaše terase. Kakvi su mogućnosti za razvoj turizma? Pa mi već imamo jako puno poseta, kako individualnih, tako i grupnih. A pre svega ja mislim da se razvija svest da mi postojimo, da postoje vinarije, da može sve to u Šumadiji da se obiđe. Trudimo se da se reklamiramo što više i što bolje kako bi ljudi saznali da mogu da dođu kod nas, šta mogu kod nas da vide, pre svega da probaju od vina. Nudimo puno toga, dakle imamo, vidjet ćete gore i sobe gde mogu ljudi da prespavaju, imamo jako modernu kuhinju, nudimo različita uparivanja vina i hrane, rekao sam kao za individualne, kao i za grupne posete, tako da mislim da ovde ima svašta da se vidi i da se radi. Koliki su smeštajni kapaciteti? Dakle, imamo 3 dvokrevetne sobe i jedan veliki apartman, to je trenutno što imamo, pa sada možda jednog dana i nešto više. Kada dođu gosti ovde, šta sve mogu da vide? Dakle, prva stvar, da li dođete sami ili u nekoj grupi, jeste da vi obiđete pre svega vinograd, nakon toga muzej vinodeljstva, kao što ste videli, obiđemo barik salu, proizvodnju. To je prosto kako da upoznaju ono što mi radimo, koliko možemo vina da proizvedemo, kako ih pravimo, šta sve radimo u smislu da li vina idu u odležavanje u bačvama, dole u podrumu, u baricima ili idu direktno u inoks, nakon toga u flaširanje. Dakle, ideja je da oni steknu neki utisak o nama šta mi sve radimo. Mogu li oni da uzmu neko učešće u svemu, da pomognu, da budu degustatori? Degustatori, da, kada dođu naravno mogu da probaju dosta vina, a da učestvuju pa eventualno u nekoj berbi ako se najave na vreme, dakle možemo da ih uključimo u neki naš program, to jeste malo, kako da kažem, teško za nas organizovati, jer je nama u tom periodu jako puno posla i onda smo na sve strane, ali naravno primamo sve ljude, sve sugestije, pa ćemo se truditi isto tako da im odgovorimo. Da li imate u planu ili ste to već radili da gosti kada dođu obilaze znamenita istorijska mesta koja se nalaze u neposrednoj blizini vaše vinarije? Imamo, dakle, vrlo često kombinuju da dođu do nas posete, nakon toga obiđu manastir Koporin, imamo tu i manastir Pinosava koji se nalazi isto tako na neki 15 km, dakle da postoji taj interes. Znači ovde postoje svi uslovi za razvoj i verskog i vinskog turizma. Može se tako reći, mi smo na sat vremena od Beograda, dakle možete doći u bilo kom trenutku da nas posetite, radimo, tu smo svaki dan. Tako da izvolite. I još jedno ovako, da kažem, marketinško pitanje. Kada čuju Despotika, na šta prvo treba da im bude asocijacija? Na kvalitetno vino. Živjeli. Živjeli. Šta vas je navelo da pokrenete proizvodnju vina u ovom delu Šumadije?
Pa ja volim vino od uvek, od kad znam za sebe. Drugo, tu sam odrastao, dobar deo svog detinjstva sam proveo u Šumadiji. Pola moje porodice je iz ovih krajeva, tako da tu nije bilo dileme kad sam rešio da sadim vinograde, gde će to da bude. Znači Šumadija je sigurno u više različitih smisla srce Srbije i kako to kolege moje vole da kažu, nukleus modernog srpskog vinarstva, i tu se pokrenulo sve gradnjom Kraljevske vinarije u Topoli, a zatim se proširilo, mislim, na ovu modernu proizvodnju. A drugo, to je vinarski tradicionalan kraj. Šumadija je prelepa što se tiče pejzaža, što se tiče mogućnosti za sadnju ne samo grožđa, nego i druge vrste voća. A drugo, ljudi su dobri, ljudi su pitomi, ljudi su radi da ugoste dobronamernike, ljudi su raspoloženi da se vesele, to je jedan narod širokog srca gde su uvek goste dočekivali raširenih ruku i nekako meni to prija, ja to volim i tako se i mi ponašamo prema našim gostima. Trudimo se, budemo dobri domaćini i mislim da to ljudi prepoznaju i da se zbog toga i vraćaju. Često smo u toku našeg razgovora koristili reči kao što su domaćin, kao što su gostoprimstvo, kao što je tradicija. Vi ovdje ispred vaše terase ovdje imate dve sorte, jedna koja se uzgaja na tradicionalan način, jedna na moderan način. Pa o čemu se tu radi? Jeste, mi smo hteli i kroz vinograd da spojimo to nešto tradicionalno i nešto moderno, tako da smo se opredelili za dve sorte. Jedna je Prokupac, kao naša autohtona stara sorta, crna sorta koja se gaji na čokot, na gidžu, kao tradicionalni uzgojni oblik, a levo i desno smo posadili jednu novostvorenu, modernu srpsku sortu koja se zove Morava, koja je nastala u našem institutu pre nekih 30-40 godina i ona je naravno predstavnik tog modernog u našem vinogradu, na špalir, na moderan uzgojni oblik, i onda zajedno daju jednu dobru simbiozu. I onda vi, kad dođu naši gosti, volimo prošetamo kroz vinograd, da im pokažemo to, da vide, jer ljudi ne znaju, ali vinogradi su se kroz istoriju razvijali isto kao što se razvijala prerada vina, prerada grožđa. Tako da postoji, ne znam, tradicionalni uzgojni oblik, postoje moderni uzgojni oblici, postoje rimski uzgojni oblici gde se loza pela uz drvo. Postoji vizantijska motika, postoji srpska motika, postoje razne prateće kulture koje su pratile vinograde kroz vekove. Znači, negde se sadila vinogradarska breskva, negde se sadila tikva, negde se sadilo nešto treće. Tako da je to sve jedna lepa priča koja zavređuje pažnju i zavređuje da je neko ispriča i predstavi i približi ljudima. Vinogradi su se kroz istoriju štitili, čuvali na različite načine, pa su ograde različite. Negde je onaj preplet, negde je kamena ograda, negde je neka živica, kupina ili tako nešto. Tako da su to sve lepe stvari koje ljudi onako uzimaju zdravo za gotovo, a ja volim da im to malo približim, objasnim i da onda otkrijemo nešto novo što nisu do tada znali. Pa ajmo za gledaoce da kažemo šta znači ruža u vinogradu. Ruža u vinogradu je tradicionalna biljka koja prati vinograde, a ima osim te dekorativne funkcije, pre svega funkciju da u slučaju pojave bolesti se to prepozna, odnosno ruža prva odreaguje. I onda je to signal da se vinograd mora štititi i braniti od bolesti koja eventualno nadolazi, tako da ima dvojnu ulogu. Em je lepa, em s druge strane je korisna, tako da su ruže nezaobilazan deo vinograda svakog. Predsjednik ste Udruženja vinara Šumadije. Kakva je pozicija vina sa ovog terena u Evropi i u svijetu? Jeste, srpsko vinarstvo i vinarstvo u Šumadiji se razvija ubrzano. Dosta interesovanja postoji i ogroman je prostor za unapređenje, kako to političari vole da kažu, jer Srbija na svetskoj vinskoj mapi praktično ne postoji. To je zadatak nas i generacija koje dolaze da zauzmemo to mesto koje mislimo da nam pripada, jer imamo sve potencijale u svakom smislu. Znači, Srbija je ili Šumadija je pozicionirana tačno između severa i juga. Moguće je u Šumadiji gajiti i uzgajiti dobro i crno i belo grožđe i proizvesti kvalitetno i vrhunsko i belo i crveno vino
i roze, što je retkost za mnoge regije. Ovi dole Mediteran i južno, oni su dobri možda u crvenim vinima, ali im nedostaje kvalitet u belim. Ovi severno gore su obrnuto dobri u belim, ali nisu tako dobri u crvenim. A Srbija i Šumadija imaju baš taj idealan položaj koji je šteta ne iskoristiti, jer to je nešto što nam je Bog dao, što su nam preci ostavili u nasleđe. Naše je samo da to iskoristimo na najbolji mogući način i na zadovoljstvo svih nas. U smiraj ovog letnjeg toplog dana, dok na vašoj terasi se čuju zvuci lagane muzike, šta biste poručili mladim ljudima u Srbiji koji se razmišljaju da li da pokrenu vinarsku proizvodnju? Pa evo, ja bih pozvao sve ljude koji se dvoume i razmišljaju da li da posade vinograd, da li da ulože u vinariju i u vino, da nemaju tu dilemu, dobro su došli. Udruženje vinara Šumadije će im u svakom smislu pomoći, ja lično i kolege druge siguran sam, tako da je to atletski rečeno jedan maraton koji ne trpi one šprintove na 100 metara, to je jedna dugoročna priča koja traži ljubav i predanost. Ko hoće da to radi iz nekih špekulativnih razloga, da uloži pa da zaradi kroz obrtanje novca, bolje da ide u neke druge priče, u neke druge branše, a neko ko to voli, ko želi da se time bavi, uvek je dobrodošao. Šumadija može mnogo toga da pruži. Mi pozivamo sve ljude koji imaju dobru volju i malo mogućnosti da dođu. Mi ćemo im pomoći sigurno da izaberu odgovarajuću poziciju, da izaberu pravi sortiment. Pomoći ćemo i u smislu prerade i u svakom drugom smislu. Udruženi i zajedno smo mnogo jači nego pojedinačno. Mislim da je to put kojim treba da idemo. Nedavno je formiran pre godinu dana i ovaj naš savez, Nacionalni savez vinara i vinogradara, koji ima ozbiljne i dobre rezultate, ali pravi izazovi su pred nama i imamo još mnogo posla zajedno, tako da svi su dobrodošli ko želi da pomogne i ko želi da se uključi. Hvala vam puno na gostoprimstvu i na rečima nadahnuća i pouke i poruke mlađim generacijama i onim starijima koji imaju neko znanje, ali im nedostaje hrabrosti. Hvala vama na posjeti, na vremenu i na vašem radu i trudu, jer mediji su isto značajan deo ovog mozaika koji smo već pominjali. Ne može se bez medija, bez televizije, bez modernih sredstava komunikacije, društvenih mreža. Eto, naše je da uradimo naš domaći zadatak, da iznesemo pred vas, a vaše da to dalje promovišete i predstavite javnosti. Trudit ćemo se. Hvala vam mnogo. Živjeli. Iako je u antičko doba zvuk kucanja čaša označavao radost i sreću u prigodama u kojima je upriličeno druženje, mi naš obilazak sela Vlaški Do završavamo zvucima harmonike i pesme koju nam izvodi Nemanja Kovančić. Šumadija, u srcu Srbije.